Ya, awak macam lihat lah. Kapan kami naik? Kapan? Baik kalau kena ada dah. Terus keluar, masuk ke keluar. Toyong ada memang. Mama mambe odok nak. Punya ada punya uang ni kok. Halo, tadi buik ya. Nah, oi. Mantap guys. Sama buan. Kapan? Kawin mai. Nah, itulah acara sahur malam gini. Menu gini ke Jo? Ayam apa? Ayam penyet. Hah? Ayam penyet. Ali baksonya. Mangga roti itu ya. Mengerti saya. Mantap saya. Ayo, selamat menikmati santap sahur lah. Kau tanya dia berada ke limo, pengen gua limo lah. Ini kau. Ajo sahur gini ke Jo? Ini kau malah biarkan awak beli limo tu bagi limo lah. Ini ya. Ayam. Kecil ayam. Apa komentar rasanya? Baca guys. Selamat menikmati santap sahur. Nah, mantap.